Memang kelanturan titiang nyari tayang turmaning nguninanya sesampune kocak wenten sang sanirau tiang jauh swarga yukti Sanirau uningayang titiang limang sit wanda batar kalem rau merikering suar guluk tangkil yang Sane gumanti dados unteng catujon ide batar kalerau sangkir majeng ring ide batar nuana siangku malau manut ring sejeroning panumayan idane sareng ajin ide wadah ayat nunas minekati arin idane sane meparang yang mana ratu yang satunya mamitan lubruk politik dia matur palu iya abdi ya jo malu sane gumanti takenan titiang majeng ring palunguh aji wanda dia dihari ring dijema kena aji malada biasa tiang ada yang tekerasayangan untuk tiang mamitan lugu tiang ngencan prasidra malih tiang nyantros ya biarin Sangkara sampun
jangkep mangkir yos ring punika yen manut tekaning panumayu minat sampun lepek kanggone mangkin ratu ratu suwecane unia kia wajah kadia sampunike mungwing untang sakiyon titiang rauh pedang majeng ring palung ratu ne mangkin durus mangennya prasida palung ratu nyuwe janin padewekan titiange kulit ratu sang yang kalau iwus puput kadia sampunike mungwing pinunasan ide yang kalutur ngeraris ane mangkin kecawis antuk aji dirane uduh ceneng puteran ajine ide wujud yang ketopi yang muat ian kakitu nyentapi ragiwan padewekan ajine pinunasan anak itu juga kerak sayang mana tidak dicandrunya gitu marep tekaning yo arin idewo yang dijoto yo maling gitu yang Rengganatku amadot ari yang dijoto dengan adin idewone mekenah dadi sing katas pan padewekan haji jeneng mojo ian jeneng sing prasida nyenku buat pamunyin gitu nah lautan ade halikin adin idewone tuh Mada kasih kepang dumadik jangan idewut prasidanya mengemangkan buat adin idewut ya sang kumaha ya di
prasidennya idewo kacunduk kelawan ieu sang kumar sane mulanya akhir idewo dia nyanto dia laut jani terus nyenakin diwut jani haji prasida yang ngantosan di ya kalau dia sayang kadia sampuni ke kapirati muwel atur aji idane kuat dewurat wakro makuare raris metumana idane sani kalintang terang ya